Nehinda Sibire kurungi twakutangirira eshaha neza gacencwire ebiro by'ukwezi n'ebiro 30 okwezi no kwa mukaga omwaka ne2025 Serena Nuwamanyanyi ne Sandy Brian nitwe turabende kusiya gacencwire agutwatebekanitsa omwebasyo gunitsa kwakire mutu y'amakuru kuturagaruce tuyishe n'amakuru ombwijwire. Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Omugacencwire kireki abeka bazira okuzika omubiri gw'omwana wabo oshanjirwa feriro mu maka g'omugiga omurebe harwembara. Tangarize munonga usanga bagenda omunzu ya kansara taremwa baketa bakesha umuntu bakiza bakigura amahita y'ibiri. Orukwinjira enteze y'ebinyansi nagira ngo kimuhwerire kurwana isengo hanendwara omuri cyegegwa. Umukozi yinyoza mu nunde. Empunjo muri cyaka ya kabiri na cyangwadi zitandikireho imirimo yo kuzitahiza na no kurugamo ibyo kurya. Inguzi bashije kuba mu rufayide bahinga emisiri yabo bagihinga rurengo rw'omutindo. Emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. Makuru ombwijire abeka baziro kuzikombera g'omwana wabo oshanjirwa feriro mu maka g'omugiga izobe ryanyu mwebaziye muri biharwe aho mu Rembo Mbarara aba nabagira ngo batakamanyire ekitsiro omwana wabo tubarikirize kumuzika nibenda kumanya cyenyine kimwisire. Akaceshekera izuba enkuyanja y'abantu yakera kwerundana ro mu cyaro cya Rwemikunyu omuri Nyakinengo baharwa mu Rembo Mbarara okushendekereza ombere g'omugenzi Benson Tumwesije ow'emyaka 19 oshanjirwa feriro mu maka g'ishento kandi omugigo muri baharwe Mbarara ngo kutworekera mu makuru gitu agacencwire nyekiro aba batandikiraho okutekana no kutebekanisa emikoro yona y'okuzika obwe bakuru b'ekika baryo mu korondo ko bari hombere g'omwana wabo mu Kabafu ayirwa rurerukure ryambara emikoro yo kuzika bija kugicwa bugufu bwanyuma yo kutunga arupoter jiro mu kucebero mbere g'omugenzi eruko reka ngo umwana wabo tayisirwe ngo kubabire no batekateka kandi nabwe ngo tayeyisire. Tangarize munonga usanga bagenda omunzu ya kansara taremwa baketa bakesha umuntu bakiza bakigura amahita y'ibiri. Echi kitangarize kano mutwara ayisiraga kayikingere bishumuzi yabitambuka hera. Ibyo katubarimo ibyo bibire bityo kare mu mutwaye kayite ona sikayita enkoneze zibezi murabira nako munzinagana gira umutse cyabe aramuzi beziyeza Yagira ngo bano kurondo umuntu akamuhayari ngo bakorwe hero naza kwisi nasebero murambo. Kuba no kwata musango ngo naga makuru agariya dukanyiko wa president nizakukanya. Iyansereka yabingambere yajya keshukuru na nyumwaza barebera gacencwire mugarebere
yagira ati niza following ebyo akandi byo tukuwanga omuyihango kugira ngo omuntu wa hansi anyugwe bito omuntu wawe oburobuzuzi bakatagere buramungo izo ziko omuntu abo mutata kwezikira muntu we omwana wito kurukomagara gensi kabandi bona rahanga twere amazima goni gaza kushuruka mutatina ngizina yawo tatina amazima gaza kushuruka aba batandika kutimba China nabo bacikomya rwagati nukwe kwenda kutandika kureta kwa kimucero bitu baremesubwa bibyo kwerinda kabarwanira akinyana barwanira sente ziraburaniza kuziteka abakuru b'ekika bagambire nkuyanja y'abantu ababa bizire kuzika ngo barjo mu maka gabo wenu okuzika ombugufu obana inchakare obana ubwataho obana omwezi bayangambire ekigambo kimwe yangira ati namwamuto mushituru tumukuza kugamba nawe ati n'ubwo ari atumukora ki tumugamba nawe atwonka mureke turondo bwenkanya ati nchakare bamanye ngo no mugufu bona nawe nari yo muntu abatura bahika ahakuzikoku bajumirire ekikorwa eki abantu batakareta kimucero aho kwa mareta kimucera beka mwareta kimucero mukenda kore nzugu nimwe mba mwakoresho nimwe mba bakwatana babakoma charetera kuzikana kubura batucira ayo nugendo kuringaniza twisha twire kuzika twashitama kizagendo mwisho ikinyika abo kushanga tukavurire kwekanya abo kugira ngo ayisubwe kumanya ngo ayisubwe kandi bagira ngo ayisubwe aitwaza kurugira umwanya ugu twasaga gwetorirwe abebyo kwerinda ahagati yena kuna no kwinamerwa ahabwa TV West and Elias Rutugusa n'amakuru abantu abarokiko mutwaro gumwe n'enkumeina okurwa mu nkambi z'empunji n'emyanya eryo mu nkambezi zirukushangwa batungire obukugu ombyo myoga etari emwe n'emwe okubasa kubihomboro Impunge zo muri cyaka ya kabiri n'abanyayuganda baherere Kampeji baganyirwa hansi y'enkore y'eserwe Sustainable Market Inclusive Livelihood Pathways to Self-Reliance eyo kumara imyaka 5 ubwo iri kutebwa mu sente aba IKEA Foundation nitukigumya nti project eno kuruga kara ekabe manyire nte inakurora nti kubaganizamo hagati na hagati binaho ekitwesere ekitweka 50 hali 10 ezo sente nituziteka mu bantu abayikazi kandi ekinde kichweka 5 hali 10 nicyo kikurora nti kiyambire abasohoki enkorejera mareho sente miliyoni 25 mu za euro ubwo hatera umuneko rwo mu campus y'empunge ziri mu yacangwa mu district ya Chikube ne ya cyaka ya kabiri mu district ya Chegegwa egine tamborera hampaje munana eziri mu buyambe bwe byetago byeka okwegesa ubwo mbyo bushubuzi okurundo butari hamwe n'ebindi hansi y'enkoreji abantu begesebwa hambika ya sente no kweguza ebyemishuburo kandi ayitoro kugambira ebina byabiko guze birukwingana 290 na mushanje byamazire kutekwaho okwera abantu aba zire kuforminga groups batandika no kusomesa abalimi baitu predominantly kichweka kyaitu kino kiri kyabalimi abantu abalimi kandi nuko bayama kasente kakubayamba kuja kurolera amakagabo agakubayamba kusomesa abana agakubayamba kurora ngo nabo babaho batekana kandi bakora ebyenkurakurana aba avisi nibagirangu ayiharaze kwera emyaka 5 nubaza kuba bashikiza abantu mutwaro gumwe n'enkumina abo bakwasira ha mukono mu miringo etari yemwe n'emwe okurugomboro. And based on these questions they were able to select the most vulnerable people among the members in those villages, and as they select those members in those villages they were able to bring them to us. We would again verify if these members were registered refugees, and after finding out that they were registered refugees, they are now able to be selected to benefit. Abugwe mpungi zibere zine akataka kake
kandi bina abana bingi so itakeri iyo mpungi zibase kutuyamba mu mpungi ungu zibase kuba modified bahinge misiri yabo bagihinga rurengo rwo mutindo okwinga hakataka kake ukagira umusaruro gw'ingi konka we Dawson ategeka orukora nko muhwezi wa mukuru w'abakozi bwa district ya Kyegegwa nagira ngo abantu ababine kuratizibwa okwenda ngwe nkoreje kagenda kurunjo misho hataruhukira kugiteganisa kora follow up hati baja abantu baja graduating nko kumukubana mu barora hanyuma y'imyaka 2 n'ikicweka baitu twine kugaruka kora follow up nibakora bata tuongere kubongera ubukugu kandi nka district nka sub counties tuli ready continuing and tukora follow up tukora support tuhereza ubukugu nuko abantu abo basobore kugobora murebe bagwanzire nibatunga gasha kwa Jonathan Tsingwire na Philip Murangira abanyamakuru betu Dennis Musabe omulisa wente okuruga omu district ya Kyegegwa naye sima abo kusharamo kuri sente z'ekiju zete za zero grazing ahari kuzihingira ebinyansi kandi cyari kujya mu cyumuhwerire cyango okurwanisa engoha n'endwara z'amatungo. Dennis Musabe ow'emyaka 33 n'omutura wa Kakon B omugomborre yankanje mu district ya Kyegegwa kandi enteze nazihingira evingo abo kugira ngo engoha ente zikutambura kuza aheru nziguma mu mwanya gumwe orebe ngo bwingi nizikira kuri 20 yane tambura munonga ariko zo mu mwanya ugutari gumwe na gumwe konka kuzikwe kubugwe gumwe mu mwanya gumwe hati nkezanje za ngo hatekanteganiza ogwente nazarazo mu kiju kandi akazikorera nembuga aho zirukurira ogo nagira ngo ndi seji emuhwerire cyangwa hanshohoza aba bakutambuza hereza kurira hero mu famu akugira ngo nizibazi ryo mu famu ngo haziri nyingi zikwetorora burahamwe hatuwe no shanga ine kozi ya buri wiki kwenda ngo itaka muteganiza kandi nyo akugira ngo zanye nizirira hamwe zikuvugana ngo kwa hero umukozi nyoza mu Burundi Musabe obwa hati nari senti 5 kandi nakoresa hike mwana shweka eyabwire hebinyansi kandi ayine ndonde emwe eyayombekere hekiju ukinge binyansi kunyambere abo kugira ngo hikemu neri sente emwe waba norisa enteru kutambura shaheji nyine hikemwe n'ekicweka hikemwe n'ekicweka ejo nindi senti 5 ziri kuriro mu mwanya gumwe n'ingashe za zero grazing nkuteka ho nenye na zazo nizente mushana ari n'umwanya muke nariza mu nzu konka arisizeho nente nyingi kandi zibonye nabwo icyo kintu cyitweka abantu abiri cyo kureberaho kirungi ubwo bwa hatayine cyetengo cyo gukora silage ningo kubike binyansi konka ngo nace biburwamo obukugu obwa hate binyansi bya rukushanga ogo nabijanga omasha rera bikoreso rwezo rw'omwani ogwatandikire kuhinga ebe binyansi bikushagaho katugezeze bikusigara mu bwato zitabirire tumbiyihamu tubutaburo mu masha agutukutwara mu rutoke na no mwana so mwenu bituyambere ho kongera hita aharwezo mu itaka musawo bwa hata na kamenti ibiri ezero kumharita 30 buri zoba ekinte cyari kugera ngo cyumuhwerire cyango okwetungura ogwayine byakushaba government nyowe ikinkushaba government nishaba ngo base kunkwatiraho impereze amiziga irrigation base kufuhira ibinyansi byanjye binkuri sente abo kubombwire bw'umushana kunkutema bituraho kugaruka kwimuka Musabe ahendira ari kusima TV West ari kugira ngo bwenge bwona noho ari kubwiha bwere kusima TV West te kuteraho program zo buhingi no burisi ubwo basize kwibo bwenge bwo kuhinga ukurisa ente zo mu kiju ako bantu batuyamba baturetera abahingi batari bamwe na bamwe batwegesa ibindi tubireba mu makuru gasha kwa Philip Murangira.
Murangira Philip abatura mu Rwampara nibashabwa obutosha okurebuza program ezi government erukubanekora ombicweka byabo okushaba okuhirwa y'omuhwezi w'omujwekerwa wa mukuru w'ihanga mu district ya Rwampara Gerard tukamuhabwa uruguto rutongozibwe n'urwakashoba orukurugo mutawuni yacu nonukuza ngoma rwino buringo bwa kilometina kandi rukoresebwa munonga abaturayo byari biri mu cyabashukura rubare Nyarubungu hamwe na Rugarama okwambuka kazanango mu district ya Shema barakutega mu kare fati twazi shuke ngogote nabagamiriza kugorovura kilometers 2 dena hasigara tuza kururunda tomara kururunda tubishepinge kurunji turiteka kasinda jirizi ni gashibomaga tubitere uruguto rugarike rutereye no kusima pangu aho kugira ngo roko government yiteji yabasa kutongoza urugutoru barushara buko batwetuneze zinji uruguto rubire rubi kwebuza yabwa rwine motoka nyinji sino taxi kuzwenzera abaho uruguto rusisikara umuhezo w'umujecerwa mukuru w'ihanga mu district ya Rwampara nuwatongo izokora mu rumogu kandi ashabira abaturo kujora misho bakareba ngwakorwa kurungi ntubasha kandi niterera ba engineer ngwe bitwateko mu byo cyuzitwa kore kangu nibiza gukorwa indidi bikorwe kandi ombwire obutugambire mukume murebe handa kusisikara mutere report nitotere report turengo rugudo rwitu rwakorwaje Amos Kankunda uri umyishingiro w'ecwekeki ashabira ba engineer okora umurimo murungi Now 2024-2025 nko kumanya government nehereza buri district billion emwe so this is kuziha billion emwe tukwendera financial yeji kurengo twakora mahando go in time kora beine yo mwani yokuravyo kora beine ekitoche ni oganyirwemo kora beine byone byo gukora uruguto nco government eri gukora uruguto runurabwa mu motoka nyamwinji na mnongeza sino truck ezero kubaze yakorira amatafari amwe n'umushanyagura kutimba umuje bwumgera gwa rwizi eco kuretera rwara kusisikara aba TV West and Aidan Bataringaya bare Aidan Bataringaya twaza kumuraho tuyijene cweka eca kabiri agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe agarukurataho miliyoni 50 ni nazo kushashura batereza keminyeto zigoriza misho umuribanda twaza kusoni kutuno twasangana n'iki natame yawe sente ziturana ziribwa agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwa mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawe kundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe ubuhabuzi ahabyo bwegese nibikushikibwaho at Advanced International University nimba habura kugira ngo umwana atakarigire muka mubanzo rebe yarga yata abamwe nisha gishomero ushanga umwana atanabira misho atesigire coreka uniform ajire mpindure coreka ngo musireti yamurebo buyanashobora akusahisho umwana nimba shaba umwana atakarigire muka urebe ko kuyashobora ko kuyagenda hishomero ubuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushikibwaho at Advanced International University Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Omwana yawangudde asomera ku somero ki Kamankole College wawulidde otya bwe bakukubidde simu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba
kale okusooka n'abaddemu okutya nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende ngolowooza byabafere kale ano ssaawa kino wavugiriza kintu kituufu se naasanyukire kuba n'adabu naye nga kende kuwulira zinduulu dda kale 665 ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. Ekiro kisisira kireke Rose from mpaka sheshe karonje Parasiya Rose spring na Rose from Ejini biti Dokuro busas mukasheshi Nikukoma sajingo muchirochuna werare nkomwerere n'umufaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo omubiro gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanywa mpenkoni nushumurira kushemererwa ohurira obunuzi na n'obusinge noenda kucamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni nekwamani uhindika omushisha nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omu maduka gakuri hihi no mu mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangurirwamo tuyishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi abo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notumshanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi kuri mucho wararoteka
bekatekera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakaruga ahagaraji street no bashanga Makanising street ahakizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga house hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China Mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tukizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze zenyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje tugumizamo omugacencire abe byo kwerinda muri banda bakwatanise n'ikibine cha NRM bakwasire akaciko ka NRM Youth League bwanyuma yo kutekatekwaho okuba baryangatanise miliyoni 5 nina ezabire zigezo kushashura abantu abatereza karuru k'emnyeto akatiko k'emnyeta ka NRM Youth League okuzakwatwa kabire kesurwa mu rukiko n'abandi ha district y'Ibanda urukiko rwizereho ubwanyuma y'emnyeta kwetombwita habo butashashurwa hanyuma yo kuteza akaruru k'emnyeta hacaro aka NRM tukatunga miliyoni zikurenga 5 nina miliyoni 25 nina n'ubundi busente sente ezo zikazigenderire kuzabyaro buri cyaro kikasimika kitunga imitwaro umwenda buri cyaro imitwaro umwenda mwene kutunje kwetombitwa ngo sente z'imitwaro umwenda ya buri cyaro terakireyo aho naho na twatanisa na office ya NRM Ibanda district twayitura urukiko rw'abembezi b'imenyeta amagombora kumanya sente zo bakitwara akatiko nikebemberwa mu mavi n'umubangizi kandi barire nyuma y'imitehimbwa aha polisi y'Ibanda na n'urukiko rwa ruyaha twatanise n'imenyeto abembezi na NRM office na nitunga RDC office twaragira polisi ekwate chairman w'imyeto wa district na nakachiko ke bagende bakore statements nabwanyuma bagarure sentezo le sentezo kuzaragarike zigarike umubaka mabazo bazitunje imitwaro umwera ya buri cyaro ikikorwa kintu kizumerera kuranga sente zikire asemeye kuba zika bwe nabantu bona bakoze umurumo sente zabo zikiza ntusaba ngo zibahebwe akatwaza kutuntu twasangana n'itame yahui sente ziturana ziribwa muntu twafunire abakwata basomanguzi dekaba bakwate omugani makuru abahagizi ba President Museveni abarkwegitoro mu kibina cyabe cya Muzeyi Tova Kumain batandikire huriyo kumurondera karuru om district ya Ntungamo ebintu byijeho bwanyuma yakireka cye President Museveni ahereze kwihaye impapuro ze kwesimbaho nka mukuru w'ikibina cya NRM turyababuruzi benjiri ya NRM aha bwenji tukihurira abwenshi ntwesaba abwenshi tweta mu transport abwenshi tutambura nekito zikakunuka abwenshi nisiba Kampala ndiyo ni mvuya nabwo burungi nabwo busingi o President Museveni yagizire ki akatuhereza urugabi nitwenda tutambure house to house tutambure enjo hanju turi kuronda karuru tuganirira abantu ebirunje bi President Museveni akozere na NRM yitu abantu batwikirize nibija kutwikiriza kwa tukozire titushitamire President tashitamire kuba ari kumara kutwikiriza nikibane kimayisa ngo NRM yitu yagumaho abarkwegitoro mu kibina cyabe cya Muzeyi Tova Kumain nibagera ngo behireyo kurondera President Museveni akaruru ahabwe byabakorire ntwenda President Museveni nazarwa Ntungamo mama nazarwa Ntungamo mbwenu ekinateririho Muzeyi Tova Kumain no kugira ngo President
ayiheyo 100%. Twehireyo kutambura house to house. Mu bingo bworo banywani banje. President araza kuja ngo akore mu nshaho akwihe mu bworo utari kushuma utari utasimu kiro kimuka ukatere tamwe. Konkitwe nkamuzei tova kumeini ntugezaho kuhaborana mnonga bakazi ahabwo bugabo muzeyi yatweire kugira ngo nobwo obwo kugira ngo tukoze sobwenge bwitu nkabacyara kureba ngo twakwatanisa n'abashija bitu amakagitu gabaho okuronda karuru ko kutorana barakwatere NRM bendero mu karuru kabona kuriyo kugenda misho kandi akarura kanikija kuterwa 2016 byo kwezi kwa mushanjo mwakogu okwetorora ihanga ryona ahabwa TV West the air achiza na Timothy Mushabe. Numze munamakuru Dr. Alon Mugiga hoyesimbere ahantebe yishenjero ya Bukanga North ayigwireho campaign zeye ombutongore yaraganitsa kumaraho ibura ry'amashanyarazi omushweka cyabo. Ogwa yakirwa mucweka byangarama rugaga kashumba na kakambo mukarikingi atiyo yagambe byari kwenda kutandikiraho gukora baba bamutorine na munonga amashanyarazi. Oguhona araganise kutungure byo bwegese no kugaruza umutindo gwenguta. Bateze bakaruru borekere kumarwa hantebe kanisa za NRM kanga no strukubi oyira kujya president arije kuturoga nisoro gudo wakane zinde za Afrika eziri collecting byaro arme in road nazo strukubi ekibina cha NRM kiri kuteza karure cha NRM Electoral Commission cyamarezo kuhamya abantu abihiriye impapura kwetabo mu kwatera NRM bendera okuruma abanyishengero bameya bebyanga na ba chairman baza district. I'm saying anybody who wants forms for presidential flag bearer as well as for chairman, national chairman of NRM is that we shall issue those forms on Friday. Nabwanyuma hino waba yashashwire kwesimba hantebe yo bwa chairman bw'ekibina bitu yaremesebwa ngwe papura zezine kubanza zashwije umabe byo kwerinda. So spending ntadde mu sente nyingi nezinabirize mvoteka mukumacha emiliyoni 2 mu Uganda ya lero muzimanyi mpitirivu nnyo omuntu okujja okukima form no mugamba nti atedda yontya mwatekako ku website byona biri printed wali na byona na biprintinze we bagamba nti buli ayagala ate bagamba nti seke ojja nga 26 paka kulumu July 26 June lero tuli asatu lero 3 June kitegeeza ndi mu time nencha time okurujara bamwaba hami bwizoberi aba bagambe bimwa bintu bibakwenda kuteka hamani kandi kozire cyone kiri kubasika okureba ngo NRM yagumiza mu kugira amani. NRM nk'ekibina nicyetenga abebembezi abinamani abashomereje abari kumanya kubo kubasa twaze shonga za movement kandi turiho kirinti banti nire baitu bakurora enkora eyinkozire mu emirimo nikisano omuntu kumusima bakamwongera ekisanje kindi kandi ndi unopposed bito kwiha empapura zo kwenda kwesimba okukurira abantu mu byanga bitari bimwe na bimwe mu kabondo ka NRM ka SEC bariyo ni bagenda mu misho no kwiha empapura nashangiza nyange barigire arisi njo no list batire Bukanga North abakikozire bayino bakikora bakumanya ngo naika muheru ntakaba cleared so mazire ekine abantu nominated days ari muheru mazire wiki yona ndikurwana rigare kugira ngo bangara list ya isinjo North form zezi nanga kindetiro mutima gwo kugira ngo nanyekanyije nyongere ahitafari ahabitekerezo bikubasa gukora embera y'abacara barga subsistence economy kuzo money economy no kugira ngo nkabaho chairperson
wa Women League okumara emyaka n'abana nibasa kunjurura mbere ndyo mukozi mbere nkora mbere ntaho projects za skilling ntaho projects za pad up girl abana bona mbere ndyo creating initiatives ezikuza kuyambe mnyeto ya burenzero izoba twine bizubindi nk'emnyeto etuzibo cyamani ni emirimo okay emirimo nemice twine skills inte atenze njagala kifo kino ekyoba national chairman teri kyesirina ebitabo okubeera nga ndi member of party letter ye mungimuleted expression of interest yino nina CV yange nene nnyo era yino mabega ogariza empapura za SEC nikuza kutandika harwa kashatu esabiteje amakuru gashakwa Rufi Niwamanya na Jimmy Muhumuzi Zemru n'amakuru nkomuringo gumwe go kutungura by'ubwegese science na technology omu mashomera ga government ministry by'ubwegese n'emzano ehirisho mere rya Kasinga che za computer cameras printers hamwe na internet yabeje kushomeraho za computer kamera hamwe na printer mazereho miliyoni ganankaga bishacurwe mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Shema Jeme Mabhanda akwatanise n'umuhabuzi wa president Professor Ephraim Kamuntu rya Kasinga nishomero ribombekere under you gift kandi eriri kwehuriza munonga omuri Shema bakaza computers bazha na CCTV camera ninga cameras eziri omumwanya kandi ebyo nebintu ebiri kubasa kwa omwana ahala atandikire kumanyera ebya science. First of all, I want to express my deep appreciation to the First Lady Minister of Education, because when I went to see her together with the principal at the time, she agreed to put the Kasinga Center for Higher Education among the list of schools that government was rehabilitating under World Bank loan. It was not easy because there's heavy competition for that facility. Nabo ico lesson zibiri nsa kuba turi mu kuzikunda kitingo murundo. No tubentu batwine kizamuca UNEB uno shanga twachiza babiri mu mazi. Mwe natinsa kuturetera ikizamutwara gusa. Nangwana no mu bintu ebyo habara mu na printer. Kandi cyatushemeza no kugira ngo ibintu baturetera n'ibya quality ya mani. Ubwa nyuma yo kutunga obwezobu abishomerera nabo basimire ubwo no okutaho kamera atitu cyatwera wabo kuba nkimanyisa ngo mu computer lab agency yitu tukuje kutamuza kamera bo already basta kamera eji necho mutano. We are so much humbled to receive this. It has been a challenge for us as computer students, and we are so glad and we feel so happy to receive this, and in this we are so grateful to our government. Jema Bahanda nagira ngo bwatunjira umuhanda gwo kutunga za Kanyabwenge naija no kuhereza ganda ga government. Turiyoni turobinga nenga turiyoni tureba abukukwataho kureba ngu ezo computers twagira ki twazitunga. Omugani makuru habeje kurwo muri wiyanja rukunjira bahijurwa kugira imico mirungi omushomo yabo ebyo nabigambirwa Father Julius ryatora nubwo aba St Paul's ubuyanja katojo muri rukunjira babire nubajaguza izoba Elia St Paul's omushikirire. Or will be well. So do you go by those three pillars? PhD? Do you pray? Do you work hard? Are you disciplined? Sister Jennifer Natwera hamwe na Patrick Tinunju n'umukuru w'ishomereri nabo bashabira baziro kutwara ubujunanizwa bwabo ubwo kuza abana babo kurunji. Jaguze izoba abahikirire Petero na Paulo. Petero akaba atari muntu w'amani munonga ngukiryaho akaba ryo mujubi. He was a fisherman. Ahanyanja ya Galilaya haza Petero ugu akahurira ebya Jesus Christ kongo kubanza tiyamushemerererwa kandi chini ni pabura bazire banywane abana babo kurikirize abahabure abazire no kwigumiza mu keje sabane mico okubire mico mirungi munyweze bakumize bagire mico mirungi
bwe bali kwegaki mwe musitame n'abaana banyu mubahabule kugira emico emirungi kandi babagize emico emirungi ekyo nikiyamba nitutwani tubegesa bakwate ebitu kubegesa. Amakuru aga gashakwa mahiko twakire na Dan Basibye. Tugaruke tuhumureho ntugaruka n'amakuru agandi. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko. Tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City. Okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga atano n'itano chenda na mwenda ananeina. Tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'omurembe. Katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi yeina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Amazina ganje Birum Sanatori Deputy Head Teacher St Francis Vocational Secondary School eri kusanga muri Bitoma Bushenyi District. St Francis nishobero rahango ryine bizimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji konka tukaba twine kizibu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka ahitwa retira abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatuha amasanyarazi marunji Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. Musego abadomo lwa katoli ku ndongozi nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutobo okolola okotyonguka kwata kano Muzeekano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutobo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuno w'amaanyi butamira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching.
Psalms, taste the difference. tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa ca kituzi yenywere kituzi ohure amatwenge aha mu miro nikikorwa ku rugo mu kituzi ca shitake amajani hamwe n'ubwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ikirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 009 omulabi waffe omulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwamu kwa buli mufumbi yena afayiro obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduuka gonna okwetoolola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered a draw to win school fees for your child for a whole year. Erizuba nza kutayire cyaro mufite gutosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Nebujumana oyizeze rukugonshaka ukutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezimbawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe enganda zona zikaseranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka y'okunabisa abaana baabo omwana nabasa kwesiga movit habo jerry aloe vera ninga she ovacado papaya movit okweyesiga izuba lyona. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Africa's Sunday Best. Served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Africa's Sunday Best. Served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Otweraronda pichi ndunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za pichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pichi ndunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sell na retail nko black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhorosero na riti Comet oil omu half liter na liti 5 otebwa kumenya kika cha roller kirakoza za spares za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a Flexi
FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. November 23rd, we got an accident here with a bullet. An askar shoots an askar. So in that moment, I ran there to see what happened. I found a shooting guy. According to how we are trained by Prudential and the Red Cross, I helped that guy to block the space because blood was too much, he was bleeding too much. I would like to thank Prudential that guy recovered. Prudential, let's live life together. Turinawi. Muzemu namakuru abatura omu district eyambarara bashabwa okutera akaruru k'obusinge katare kendwano okushabwa kwahebwa roida twino mujuni kandi obuyaba nabugana habatura ba Rugarama omu Rubare hamwe na Bisya omu Rubindi. Abatura b'umuruka gwa Rugarama omugombore ya Bubare umuruka Shari Mbarara bayakira roida twino mujuni esimbira hantebe yo mwishingiro kazwa district ya Mbarara n'amashinerwa mingi kandi ogu yabasha kutora n'abebembezi abarabaretere ntunguka atuma mtegeza ya musho batumindura mezesari ya girati base bana abanyabono sham oti ngu akatiba kumwatira mu nyanja ya garaye ya parliament no sham kata side ya musho na nyambaru ngwera buno bwire teko muside ya girati ya buryo kwa heru nebinako pireyo nibyo ndi kubanyenda ngo nibyo bituhikeho konka amani gagumagara make abo kujya mu bikansara so mbwenu obunambire ni baronda mu akaruru kandi mbashaba kandi ba consulting kujya mu base kunchiriza nyisimbe kandi mwanchiriza mbwenu izoberi nija kubagambira ngo bakampandika obu harukubura isabiti birizonka okutera akaruru k'abanyishengero abo kibina cya NRM roida shaba batura okutera akaruru k'obusinge bona kuyahoni mbashaba rukundo na nakaruru k'obusinge akaruru k'obusinge mwahurira ebyo kurwana manya kutagura bishani manya kujirota ebyo mutabizamu oguhona na wiyabwa n'abatura ba wadi ya Bisya omu Rubindi rumbatawuna kanso kando kunaho bamwakira n'abashimererwa kandi abatura batugambire kubateganisa ebizibwe bitwino musherumu ekyamani munonga namiza gakusasa kine naikondo zitibiri zona zibiri zifire kwaza cyabyona kuruya turinka bazgira gatukireyo nangwa nisinyeraze na rumwe umugandi abaturo ku rugo muri Bugonji tawuna kanso mu district ya Shema barawiro ku rugo mu Rwanju n'entaro zitine muhoho ebi bigamirwe Professor Ephraim Kamuntu ubwabiri nabugana habatura Bugonji tawuna kanso arukuronda ushagici arobururwa wa Kamuntu na university mu kuja kubanza university cyangeje Kamuntu ye murgaru huzyo Orguzio Ruija, mas a preta pira, batando carro, mas eu não vou fazer terapês. Parete quando viemos chegar assim, batando carro, quando nós a terapês. Parete na violência, e batir-se, mas o Bruno vai fazer carraio. Para que terá que urquejonga, urcom muchuchu. Babarindiro muchuchu kwa miaka etanete uireo, kwenu mreke tujirengu no, enough is enough. Kwero kahati.
kirungi ntwena ngo tutunge university kandi wachitandikira ndika muntu kandi hire icyangire. Abanyadini n'abatura ba burijo nabo bahabwira abantu mu karura karukuza kuterwa. Abasomesa n'umenye byanyu no musomesa mwene mutsengu twamurongora omukabokisi. Tano tuferi kwa kwatire kufunire umuzika kamuntu akizaya twoya turetera amashanyarazi yaturetera mizi abena kukoro koko ko wajiro wakatore mbandama akaruru ko kutora n'abanyishengera habo kibina cya NRM na kuterwa yaro yo kwezi 16 okwa mshanjo mwakogu ndaida mbataringaya hamwe na maye kwa twakire. Tugumizamu twaza mu makuru agebye msano omunyambarara Arafat Ntale asinjire mpaka zo kuzimbyo mbiri eza Mr West ezibireho nyekiro aha Superb Gym omulkakoba Mbarara ogu asinjira abandi bana omuzaka maririzo ababire na hayana nabo. Battle of the champion. Battle of the champion. Ani. bamumanyi maybe osanga wabadde wembeera ensoka ngebalemesa okulaba nti bakolaki bajja okuwagira naye empaka zibadde nnungi nnyo olunaku olwaleero n'abawagizi nabo bennyini musobola okubalaba ku feesi zaabwe nti baki basanyufu nnyo ekikopo nachangura nyeka nachangura n'abahagizi banyu okuruka mu central market kandi bakunda munonga mu bari kumpaki Namakoro timu y'abakazi ya Radio West esingira ya St Bridget Girls Secondary School na gore ebiri aharubsha omuzano ogwo mukago omuzano ogwo guzanirwa ha cha St Bridget. Timu y'abakazi ya Radio West yerekeramano kusinga St Bridget Girls Secondary School na gori baharusha omuzano gwihikirwa abahagizi bingi abakushimana Rwanda wa TV West n'aba kumanya regreta kugambaho bora yanywa nyangane namba ya ikumureta kabantu ahizoba niryo rumwe timu y'abashije ya Radio West gwire kikazine y'abashomesa bishomero rya St Bridget Girls na gore muhandijo Umupira Vision Group Radio West yatandika imbere ya hansi batandika aba game risiro kogeda chika kwizizanize herera team yayongera mamani ko kufuna ikoraiza konka team twetenga mu training kibura mukache konka with time tuzaguma ntongeza amaboko buri mupira n'ukice cyo kwega umupira gucyo kushama tuza tukongeraho konka bwe twenda kwebaza management ya St Bridget Girls High School obwebembirwe chairman director Ignatius Byaruhanga aha warukundo yatwire ati ni Vision Group yatwire ni Radio West TV West kuba avesire na ta business basire n'abatagira kandi mwe ni twatugarukireyo ku organizing ninga kubasima aha warukundo no bushaki cyo batwire n'abatereza uyu n'umuzaku celebrating imyaka 26 nabwo cyo twashara munitwe zane ni mu mpira celebrating rimwe ebero 26 imyaka 26 twasima abo bhereza agebye mzano nugo twatwinire kandi nugo gahendera agacenshire ahabwe kireke tukusima munonga yogumira nitwe Serena Nuwamanya Sunday Brian nabandi abutwakora nabo ntubendezo kurara kurunje. Nehinda
Orwa Mkaga. Ne? Gari kuri kucha break. Konkash. Ine chinta itegereza. Kashi ni chinshobajire. Eka kanasigamwa abantu kanakusigayo. Katini unashanga ni cecuru. Hatu tuwaza kwenda soda. Tiwaza kwenda soda ukansigaho numwishi. Kashiya ni cecuru umudacika nkibiri wamara ko hetoti kondi. Ubwo nicira gwi. Ati nshobanjirirwe ni nyende mwene oyeto mutushane nke mwene nke cyanje katuje niwe wositaminkaho. Eshaha zabishatu zekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Kabagambe Patrick owa Radio West nabika mukazuwe Claire Chopper ofire birabina mwenda byo kwa Mkaga 2025 nazikwa orwa kabiri kibanza byo kwa Mshanju 2025 omakagabo Rwiziringiro Isingiro District yabitira Staff Vision Group Banywanube Media Fraternity abanyabuzare n'abanyamkago mwena mwamanyisubwa omugenzi Claire Chopper mukama amhumuzo mbusinji. Kumbereba ne kukibaho France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona Chituzi yenywere Chituzi ohurra matwenje aha mumiro nikikorwa ku rugo mu Chituzi cya Shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nikikorwa ba Chituzi farm